A sva ali nisva? Ja, sva! Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Ali je v redu? Ne, ni v redu. Kaj ni v redu? Ne. Ekipca, pozdravljeni. Midva sva že na poti v Maxland, kjer bodo potekale zimske priprave. Če vas pa zanima, zakaj se vsak let odpravljava tja, je pa zaradi tega, ker je tam ful toplo, da ni megle. Pa 963 pa s tem, a veš? Meanwhile. A sva že tam? Ne. A sva že tam? Ne. A sva že tam? A sva že tam? Ne, ne. Vrhunca vsega pa je to, da je tam en trener, ki je čist umirjen. A si naredil en pit stop? Čist tak klasičen pit stop. To je že tradicija, da nas vsak let nastavijo. Ja, čekirajo, a ne? Čista. Italija, makaroni. Ne, daj mi račun. Por favore, labilo. Aha, mogoče tole. Liči stari. Ritirare lo scontrino. Scontrino! Ah, sì, signorina. Scontrino. Grazie per il scontrino. Arrivederci. Oh. Buongiorno. Po 6 urah in 42 minutah. Kaj možno te noge? V redu. A ne smem biti? V redu. A samo v kadru? Daj pogledaj, se imaš... Ja, si v kadru. Dej, nekaj gleda telefon. Spontano sem naši. Ok, jaz ne bom tega posnel, tako da bo šla kar spat. Poglej, če je noč. Tema je. Tema. Ali pa megla. The next day. Ej, kaj bomo zatrkvali? Ne vem, na menu pogledaj. Zajtrki, sreda, čokolina. Dej. Dobro čokolina, no? Kot da bi jedel veliko čokolado z lešniki. Imaš velik ti? 5 minut. Five hours later. Koliko je pa ta hud. A ne. Stari. Koliko tega da gor? Za Tega de- nas timal sek. Ja. Joj. Prosim, reč mi, da snima. Ne, crknulo. Blackout, totalno. Pa toliko si se zdaj le matro, stari. A ne? A? Fuck. Že petič. Ej, ful mi je žal. Zabava se. Zo. A few moments later. Najlažji del tam, ko si not, ko si preletel not z bremzu, v tisto sekundico, ko motor pustiš zarolati, v tistem momentu dol, on rola not, smer spremeniš. What? Da gas ali ne?
Nice. Bye bye iPhone. I feel very sorry for you and you. Let's see. I knew it. Much later. Ej, Piškotek, a si videl naše stare čelade, kako so postale nove? Ne, ljubaš. Evo ga, tole je od Tamauga, jena in je čist na nov polimana. To je pa dela? Dela jih pa naš prijatelj Aleš Rozman, Rozman 13, Instagram apna Rozman 13, ti prostura v nulo, naš freestyler na podu, pa še rekel. Treba eno naročiti? Ja, jaz priporočam, tako da Gasa kontaktirati Rozman 13 na Instagramu, pa hitro narediti svojo. To je to, zdaj pa na makarone. Later that night. Jo, Tomi, kaj to Jo. špilaš? Špilam neko motocross igrico tle. A lahko provam? Ja, no. Thanks. Pazi, zdaj bom troško skočil. Ajde. Opa! Skoraj sem padel. Pazi, stari. Si videl, kaj sem ga prehtel? Joj, skoraj ga na tla vrgu. To, zmagu! Čast, Bravo. Prišli smo do konca telih Konca, ja. Zimskih priprav. Kako je rekel, da mi zimskih. šlo, a? Koliko smo imeli stopinj danes? 17? Ja, to Fuck. reče zimske priprave. Tako da ja, Pa vreme brez se boljša, melge? brez melge. Vreme se boljša, danes sem še na motor spravil, Ja. kako se ti zdel? Ja bo še mogel malo delati, Malo če hočeš delati, biti na takmu nivoju, kot Okay, jaz. okay. Znaš, bom se potrudil, zdaj ko še ti dam, jutri jaz Boš jutri ob na 6 polno sem na treniral. motorju. Ja. A imaš V torek uder sem na zarit? motorju, No, ti ga pustim. kar cel mi pusti, celo Ja. flaško. Ja, Ja, okej. Nič, se kmalu vidimo, Hvala. in da. Ko je? Felicità e tenersi per mano, andare lontano la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità.